Hi mga sabar. Welcome back to Martin Mars Cute Baby Vlog. Welcome back to our channel. Bye. Bye. I love you. Milk tea. Nami din rin sa milk tea sa. Beauty life. Sa man siya, I love you. Kuno I love you. I love you. I love you. I love you. Juan Kurume. Dara. Dara siya. Hindi. Hi. Sorry. I'm so happy today. Pwede mo na ito. Ibutang ka. Bakit nakakatas? Bawa na. Ito no. Sige. Babe. Pero, live vlog. A TV house. A lot of flower. Wood house. Kami siya ko. Hindi ka sa mga una eh. Ano sa inyo? Just in your flower. French fries. May kalong? Only a steak. And a French fry. Ayan. French fries is sweet. I love it. Let me try it.
Ako bayad, uy. Sorry, my mother, forever my friend. I Hindi ko bayaran na daan ako. Afternoon, ladies and gentlemen. We are here. So, Anita? Anita? 8, 9, 10, 10, aloha. Go, 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 go. Camera, camera, Waka, waka, dali. Makita na? Siya, what is that? Kalinaw sa mula. Again. Hey! Night? Wala ko kalinaw sa kinakulit. GI. Bye, Mag. Ball ka ha?